Wah teman-teman, cuacanya hujan teman-teman nih. Akhirnya kita kembali lagi nih setelah hujan reda nih teman-teman nih. Wow, tuh lihat tuh jalanannya pada basah teman-teman tuh. Wah, basah nih teman-teman ini. Oke teman-teman, kita mulai mencari lagi yuk teman-teman yuk. Kira-kira kita bakal menemukan apa nih teman-teman ini di kandang kuyuk kita tercinta teman-teman. Wow, kita kembali lagi di kandang kuyuk kita tercinta nih. Wow, ini kandang kuyuk fenomenal teman-teman ini. Di sini tempatkan. Wow, apa tuh teman-teman tuh? Wow, baru saja kita sudah menemukan lagi teman-teman tuh. Lihat, wah, ondel-ondel pocong kedinginan teman-teman ini. Wow, ondel-ondel pocong anak kedinginan habis hujan teman-teman tuh. Lagi pada ngebungkal tuh teman-teman tuh. Wah, terselamatkan nih teman-teman yuk. Wow, jadi pada ngebungkal di kandang kuyuk nih. Wah, oke teman-teman nih, kita taruh di mana nih ya teman-teman ya? Wah, kita taruh di sini saja dulu ya teman-teman ya. Wow, memang cuacanya habis hujan nih teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, kita mulai mencari lagi nih. Kira-kira di mana berada mereka teman-teman ini? Oke, wow. Ini teman-teman ini. Wah, ondel-ondel pocong tompel hadir kembali teman-teman. Wow, dengan kostum warna biru teman-teman. Wah, terselamatkan saja yuk teman-teman yuk. Wow, ondel-ondel pocong kagak peduli nih sama anaknya nih. Hujan-hujan dia ngumpet sendiri teman-teman. Wah, kita selamatkan saja di sini teman-teman yuk. Wah, oke teman-teman, sepertinya di kotak ini sudah kosong nih teman-teman ini. Coba kita mulai mencari lagi teman-teman yuk. Wah, kira-kira wah, itu apa teman-teman tuh? Wah, ondel-ondel Bu Dokter teman-teman. Ondel-ondel Bu Dokter nih. Wah, penampilannya baru nih teman-teman ini. Wow, keren nih teman-teman ini. Wah, tapi serem banget sih ini tampangnya teman-teman ini. Wah, sepertinya dokter galak nih teman-teman ini. Oke, kita selamatkan saja yuk teman-teman yuk. Wow, dokter. Wow, tukang nyuntik orang nih teman-teman nih. Wow, lihat saja nih tampangnya tuh kan teman-teman ya. Wah, oke, sekarang kita cari Pak Dokternya teman-teman. Bu Dokternya kita sudah temukan teman-teman ya. Wah, kira-kira di mana nih mereka berada teman-teman? Wah, di sini ada nggak kira-kira ini teman-teman ini? Coba kita buka dulu teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman. 1, 2, 3. Wah, kosong teman-teman. Wah, kira-kira di mana ya teman-teman ya? Wah, coba di kotak yang sebelahnya kali ya. Coba teman-teman kita lihat di sini. Wah, kok ada Bu Polisi teman-teman, bukan Bu Dokter teman-teman ini. Wah, adanya Bu Polisi. Wah, mereka berduaan nih, suaminya aja pada tinggal teman-teman. Wah, selamatkan saja yuk, nanti kita cari Pak Polisi dan Pak Dokternya ya. Wow, oke teman-teman. Wow, sepertinya sudah kosong teman-teman ya. Pada kemana nih Pak Polisi dan Pak Dokternya teman-teman ya. Wah, oke teman-teman, kita sudahi saja ya petualangan kita hari ini ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.